Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Ebusiafo ene adofonom mema obibia akwaba ede ebatuma GH so Ghana wahala jumedie ena ebre asosemede bebesomo na ekeskapa enimidi na ebusiafo yebo ede era ensem no emunum Mfanteman constituency MP ana owo honom yem papa awanya ne baby ko Ekow Quansah Hayford ye ne hukania obegina na nemu ebra na chese mafo no esusu se ne kunu na firi wonu ma wonu mum ene wose wom gina na nemu mumpo obi foforo ye maame Ophelia mensa Hayford wonu ene gina ne kunu anem bra abato ne nioma ekokoso nyina no na nyame encha de ensoso ye maame Ophelia ensusu nyami edina fofie empotamofo ne mantamofo ne ye constituency wonu monsusu no enam se no wo penase ne nam papa no modern ba no abo no ntino wo monsusu edi ose eyo eto edi mama mi ya wonu ena sese wo ye MP ede ema Mfanteman constituency na ebusuafo wonu any the first female the 8th parliament you want wetimi deliver fully furnished air conditioned bus the ama schools are one jurisdiction na chese ene de yamame Madam Ophelia what the air conditioned buses ama sukua one important more for who says say there will be here and say school for be sukua na say mampanyama kwanse school for etimi ko school obi wo hono ne maami ana ne papa enya sika wo de bema no de afa car se won fa nko school ene de keka ehum enu nti wanya saa akonya no no de na wono nsusu ebetimi aboa de na ne wono nsusu betimi aye de obetimi aye bia na no na ye maami with the accompany of MCE Kenneth Kalim Esuaman ena ebionsu chiefs or ena constituency executive under the leadership of Alaji Gibrin Adams nanom Dwadano chese womo edi 64 seat air conditioned buses womu free get fund of Mfanteman omodema Mfanteman girls ena ebiemu so Abiazi State College schools we na chese ye mami ene penny for MCE ni chiefs ene constituency executive womu etu anamono womu edi 64 seat air conditioned buses ede ama Mfanteman girls SHS ena ebiom so Abiaze State College say womu emfa endi womu ejuma na wodi sa ejuma no so anaso womu tu sama namono ensafo eka eho no womu presente ede municipal director of education Mr. Ekow no so no ne MP for wo honom no wo mo dis ye kiss no ema no na wo mo so edani kiss no edema headmistresses wo mo institution no enyina emu na ma Ophelia eteki that opportunity enso so enye ka ne keke na ode kwa schools no o take that opportunity enso ede ye PPEs enso so eka ho ema schools no as in response to COVID-19 say schools ebie no wo mo be ya hand sanitizers umbenya nose mask Veronica buckets ni samna ne de keka ho abetimi aboa ama school no nso so no obia nso so entimi kwa contact COVID-19 yimbi fama mesai nkrofo ewo ho no na say adesuafo ewo wonti no o take that opportunity nso so PPEs no ABM nose mask ne hand sanitizers any Veronica buckets ne de keka ho enyina no wo de eka ho de asuapon anase school yi say wo mo nso so na womo emfa endi womo ejuma na ya chef from Mfanteman constituency say two senior high school are benefited from maame Ophelia ne flagship yimu eno den na amagana for eka ho asem dodo na eka say mami yes leadership by example there why no papa esan so wonu amu krampo no enye se bia wonu ade ne ho koye se wo pese wonye MP wo Mfanteman ho adedie bi na bebatu no ekuna wo kokko ware ya fofie anto ata match se akrofo renfo kwoto she ne so eku ni fratasefo asase su na match se akonya no ebebedru na boboa anu awo no nso so temamufo wo nso enya pepa ne se
obetimi adi dwuma eno nti wo mo ka se wongyina ema ni gyina ye nti ene de wo ye MP ankanya sa ankanya de se ye maami yi wo pray for ye MP nanso so obi adidi aba abeto no empo no hwede wo ye ewo ne mpatemu hwede wo ye ewo na so ye eso eno na Ghana fododo na eka se empo wo mo ampodi wo mo ko ye se wo mpese wo ye MP kurampo no wo bebenya position ni wia de beto wo mo ni sikadie ubehu na ne ka asakese ene de keka eye eho wo mo entimi nye we bi ena wo mo enhwe na wo mo ensua enti dudu na eka se ye maame eye Ophelia ne ro a take anase say record a wasete no empanifo anase MPs a wo mo so ewo eye other constituencies no wo mo nhwe no mo ntu sa anamo no bi sa pepepe na ebetimi aboa because say ye nyina ye de wo man no anase mpotemo aye wo constituency aye wo no eho adwen ehye yetim na ye adwen say wo mo enti ene ewo ho nti ye beboa wo mo a ebeboa ama dwumadie no so etimi akonka na no so ebema mpotemo ho no mo so no empunto etimi aba ho wo hwedodo na nsam a wo mo kasa enu bi ye de ye maame Ophelia aye ne no na wo sempanifo aka no enhwe ensua woni ne ye adwen anasa woni no enye eye adwen na de ye maame aye so eden na wo so betimi aka ede ache no for adwen twa wo fa ensemi ho ebra otuma GH comment section e bi mo so like videos na share our other social media platform eso na me kai mo se covid eda so e wo ho enti mo ma yen take eye measures no into consideration na yen hwe ne mbo ye ho eban efri ya record ye wo yi ekres kapa enemy that's ne ye besane hia. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura